Shalom, selamat pagi Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih matongtong isombah kon hurnami bamu Tuhan. Bani bagal ni pangidupimu natongtong manramot kon masarihon hanami marsada-sada. Mambain boy puho ibagas sugot nerion ibagas malas ni. Paima ipukah kanami lahuan nami sa ganjang nerion. Parlo besi seham hanami marhiti hatamu. Nasi barang ahap itongon nasion iparayak hanami. Manggugi malas ni apa hasanamon paitong panikoran. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tongo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan siganu pari bata bani panurang sugot nyarion Jumat tanggal 25 November tahun 2022. Aima tersurat bani buku 2 Timoteus bindu 2 ayat 7 nama katahon senon ramaham marsitaronon songon tentarani Kristus Yesus nabujo. Kita haganupan bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo doma masahapkon pasal sitaronon doma pasti langa dong colma na maluah humbani sitaronon. Tapi persoalan ni ama na perlobe sitaronon ay hunjaroh ni halani pangabak tanama samburdo atap halani hapor sayonta mangirikon Tuhan Yesus. Masih sonai halani marlegan do pakkorhon ni ibagas parguluhanta. Anggo sitaron ay halani hajahaton ta, halani kesalahan ta, halani nasamborna orjaon hita tentu taluk do hita menjalo sitaron ay jana lang perlu isin bilih hita ay jana porini pe sitaronon na idopak kon hita halani hapor sayon ta hubani Tuhan Yesus onpe lang perlu isin bilih hita halani aha halani sitaronon ay makkorhon malas niur do bata ay marhitihon ni sitaron na idopa kon hita ibagas gulung ta siganu pari ijay do lambin teruji hapor sayon ta lambin teruji ringgas ni hurta lambin teruji hapok kutonta jana lambin teruji homa turuh ni hurta ilobe-lobe ni nebata ibagas naman dopa kon haganupan. Tapi lang haganupan halak ope bersedia atau besirsir marsitaronon ibagas guluhon agi pesa sitong ido maganup kita mamboto aha pe halani sitaronon ibagas guluh taon lang adong buhay na manimbili sitaronon ay asiporini pe adong para bapaon minum-minuman keras, minum-minuman beralkohol, maksud ni ase lupa hubani sitaronon ni sa sitong ni ay pe langboy ay mambahin sa halak bapa manimbili sitaronon ibagas guluh ni. Ang gulo patokin ra ada duma oyong ya ada duma minggot tapi ang go sitaronon ay sa sitong ni lang mago sitaronon ay lang moru. Nah Totu, kita ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijon mahape perlu ididah kita. Bahasa sitaronon ni halak na porsaya, sedo hape sitaronon pasal si panganon, sedo pasal si inumon, sedo pasal sekolah ni niomba, sedo pasal hasil na hunjuma. Tapi sitaronon tanatang si bagelan ay masonaha ase hasitongan ni hata ni nebata
tetap congcong itong-tongah ni perguluhanta. Halani izin pokut ham, makagulukon hata ni nebata, mandalankon parentah ni nebata, ijay dohoma sibolis marusaha, laho manrobohkon tubuh ni uhur muay, laho mandebuhkon sangga jongcong ham ibagas hata ni nebata. Halani lang marosu si bulis mangidah kita, lang marosu si bulis mangidah perjuangan ta, lang mangingorosu si bulis angko ididahni nehor jauh nita ay mahata ni nebata. Ay maase bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas perguluhan ta si ganupari terlebih ma. Ibagas na mga loalo. Paroni Tuhan Yesus na padualihon. Apa ibagas na lao mga loalo partubo ni Tuhan Yesus. Maningon duhape ipataridah kun hita. Karakter hasabaron ta. Ase karakter hasabaron aima nagabi modal dasar bata. Ase tetap pokut hita. Ase tetap boy ibagas falas niur hita. Laho makagulukon apa makorcahon. Aha nagabi haruso ni bata. Ibagas parguluhanta. Rossi bani ari paroni Tuhan Yesus na paduhaliho. Atap boy sobuton. Songo na isobut bani 2 Timotius bindu 2 ayat tulon. Podah ni Paulus subani Timotius. Serama kita marsitaronon songon tentara ni Kristus Yesus na bujur. Sahalak tentara Kristus Yesus na bujur. Lang halani sitaronon ni gabi itadikon jana itundalkon Kristus. Tapi justru sebaliknya sanggah marsitaronon halani mangirikon Kristus totu sahalak tentara ni Yesus na bujur. Tetap pataridahkon kesetiaan ni, tetap pataridahkon pambalosyon ni, ketaatan ni, jana tetap pataridahkon kepolosan ni, ibagas na mandalankon horja, na mandalankon na pinarentahkon ni Tuhan Yesus ibagas bulu. Tadi sunay makita. Lambit taridah matungon loyalitas ta, kesetiaan ta. Lambit taridah matungon kesetiaan ta, pambalusyon ta. Jana lambit taridah matungon hasalujuan ni uhur ta. Ibagas na makorjahon haruso ni bata iba ni parguluhan ta si ganupari. Amen martonggo mahita. Terima kasih ma Bapa bani hatamuna pondokin. Nadop icalo hanami gabi panondang bani guluk nami sa ganjang niro. Asi ajari hamma hanami tongtong merhiti hatamu. Ibagas nama korjahan gelup tanggung jawab nami. Serama hanami tongon Tuhan. Marsitaronon. Songon sahalak tentara ni Yesus Kristus na bujur. Arti ini tetap hanami setia, tetap hanami si pambalosi, jana tetap hanami ibagas bulus niuhur saluju makorjahon khatam in. Itonga-tonga ni bagi-bagi ni tantangan na idopak kon hanami bani parguluhan nami si ganupan. Ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluakan nami. Jalan nami rapakon tonggo nami on. Amin. Wars bataganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ulang mabiar mandopak kon sitaronon jana ulang gobir agepe roh sitaronon tapi tetap mahita pataridah kon karakter ta karakter na tahan uji songon sahalak tentara ni Yesus na bujur Rossi Maranatha. Shalom.